Welcome again to Timeless Hymns and Worship. This is the second video today that I am doing. Ka Moqebelo ke ne ke na le ba batjha ba kana Alexa. Ke gola batho ba e leng hore ke ditho tsa ba batjha tsa Alexa ba lemile hore nako yane ya dithupelo tsa mmino e atametse. Jwale ke ne ntse ke thusana le ba batjha hore ba tsebe ho bala written music. So tsatsing lena ke batla re ke re discuss few basics hore na hana hore motho e tle o kgona ho bala written music o tlameha a le di-basics difeng. Ke kgola ntho ya pele ke hore ha o le setho sa ba batjha ebile o batla ho tseba ho bala tonic solver music which is written, o tlameha o tsebe hore na the basics so tlameha ho be le tsona ke difeng. Ke kgola ntho ya pele ke hore o tlameha o tsebe hore you have to keep up with the beat morethetho mane so o tle fatshe. Two, o tlameha o tsebe pitch ya dinoto e ska ba so ya ha so ya ha e ba so. Hape o tlameha o tsebe hore na time signature ya ena ke efeng na. Jwale ho feta mono o tlameha o tsebe hore na time signature o e fumana jwang. Ha ke etse mohlala, time signature ya 4/4 time o e hlalohanya jwang ho ya 3/4 ho ya 2/4 kapa ya 6/4. Jwale ha ke etse mohlala fela, ha ile ke re o batla ho tseba ho recognize a 4/4 time signature, ntho eo o e etsang ke ena he. Ebe o na le two bar lines, between two bar lines re na le colon, then a small straight line, ebe ba colon. So e leng hore ha o le jwalo o ba ke bar line noto, colon noto, a small straight line noto, colon noto, bar line. That's 4/4 time. O hlokomela 4/4 time ka hore o etse jwalo. Jwale ke ne ntse ke bua le ba batjha ba kana Alexa ka weekend ke ba hlokomedisa hore o tlo tsebe hore o bale written music, especially 4/4 time. Hangata o tlo fumana re na le di-full note ka 4/4 time. Ha re na complicated notes mohlomong re ditho re ha o tlo sotla ka half beat triplets hangata ka hara 4/4 time re na le full note. So ka hara 4/4 time ha o bala mmino wa teng, ha o tla fatshe o bitsa noto, ha o tla o bitsa sustainable, ha o tla fatshe o bitsa noto, jwalo. Mohlala ke etse mohlala jwalo ka se fela se kang sona se ntse ke bua ka sona sa se la kampone se tsela ke 4/4 time le sona. Se la kampone se la wa se la kampone se la. So ke ala tsela ene e bonolo jwang. Jwale haeba ho na le di-basics so ka ratang hore ke o thuse ka tsona, please make sure that you comment below this video. Re tsebe ho buisana hore nna le wena re thusana jwang hore re kgone hore re bale written music. Ke kgola nna ha ke ba ka tsamaya dithupelo tsa mmino ka lebaka la hore batho ba e leng hore ba hlaha ka hare ho di-parades tse fusanehileng. So knowledge eo ke nang le yona boholo ba yona ke nkile ka hare ho dibuka, hape ke sebedisa YouTube haholo le dithupelong tsa mmino ha nke ke. Jwale haeba
ha o kgone hore o ye dithupelong tsa mmino tsa mophato wa moreja fela o na le thahasello ya hore o tsebe ho bala music. You can call me anytime or you can WhatsApp me on 5651 9869. Ke nahana nna le yona re ka kgona hore re thusane hobane ha re shebile re bona moloko ona wa matsatsing ana e le moloko o kgahlwang ke ntho tse senang thuso. Ka kgahlwa ke menate, ntho tsa kereke ha re na thahasello ya tsona. Jwale pele nka ka qetella video ena, ha eba hle o rata hore o tsebe ho bala written music, a ko comment below this video ke utlwe hore na wena ntho o hlolang ke o hlola ke ho bala morethetho kapa you don't recognize the notes that are being used in a song kapa bothata ba hao bo hokae. Ke kgola nako e tlang re tla bua hanyane fela hore na how do you interpret it. So make sure that before you leave this video you subscribe hobane ha o subscribe o re thusa hore re fihlele 1000 subscribers mme community ya rona e tla hola. Until next time, bye.